Zdravo i dobrodošli u Učimo kompjuteru broj 2. Danas ću pokazati nešto više o kompjuteru nego ko zadnji put. Idemo. Ovo je ekran da smo sada postavili neki naš Bright Still Young ekran. I ovo je dodanje tastatura i predoza miš. I dugme za isključivanje. Sada, ovo je miš, ovo je metač. Ovo je lijevi klik, ovo je desni klik. Idemo dalje. Ovo je dugme za isključivanje na mom kompjuteru, na recimo drugde. Izvinite zbog prekida, idemo dalje. Ovdje vam je EST, kako ga neki zovu, ili vam ga ESC, on vam košta, ide da izađete iz bilo kog programa. Onda idemo dalje. Ovo su vam stranice ili vam arrows. I on gore dole nije desno. Ne. Ali idemo dalje, ovo su vam brojevi, to ste vidjeli u prošlom videu. Odam je jedan enter, odam je drugi enter, odam je shift podiže slova. Ovo je caps lock, moj svetli kad je uključen. I onda svetli kad je uključen. I onda to znači da su velika slava. Idemo dalje, ovo je space. To znači prostorka. Ovdje sam slova, to znate. Ovdje imate još jedan bar brojeva. Gore ste F1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do F12. Onda idemo ekran. Ovo je ekran. Na njemu je sada video o Nicki Minaj. Bright Still Young. Onda ovdje je kamera. Just kamera. I to je to. Eto, hvala Nicki Minaj što nam se pridružila. I ništa, eto, to je turu o mom kompu. Broj 2.